En la Dorceland 110A está tu tienda esotérica que estaba buscando, donde encontrará todo tipo de productos. Velas en forma de hombre, de mujer, para hacer tu ritual de amor, de endulzamiento. Todo tipo de velones de los santos. Palitos esotéricos, palitos aromáticos, baños para quitar esa mala energía, para abrir los caminos, colonia, aceite. Pulseras para quitar las malas energías, para quitar las contrariedades, piedras, polvos, libros, hierbas, agua florida, agua cananga, Lion Más. Todo esto y mucho más lo puede conseguir aquí en su botánica El Gran Poder, una solución para cada necesidad. En Tiziana encontrarás tu ambientador Sonic Carpet Foam. Carpet con lumbre na napa. Green Menthol Gel is meer dan een oplossing. Het is een toewijding aan jouw actieve levensstijl. Voel de kracht van onze Green Menthol Gel. Met snelle opname en gerichte verzorging precies waar je het nodig hebt. Ontdek de kracht van Green Menthol Gel. Jurzeta de coco. Produceerd zoals eeuwen geleden werd het gemaakt in Curaçao. Jurzeta de coco. Jurzeta de coco. Waar het idee van Aurea Candles afkomstig is, ik wil altijd een kaars maken die iets toevoegt aan iemands leven. Een positief draai aan iemands leven. Daarom werk ik ook met aromatherapie. Het is healing en het brengt je in een heel goede sfeer.
eenmaal een Aurea Candle aanschaffen, garandeer ik jou dat je geen andere zou willen. Boque pabo, bo familia y bo amigo nan mustra nan mi ho versión tour dia. Hasibo pedido pa bo producto nan tropical via Itoco. Itoco ta especialista online den producto nan antillano, latinoamericano y americano. Cerca Itoco botanya bo hierba, bebidas, snacks, producto nan pa entre otros boca bay, bo producto nan pa limpieza de casa y hopi más. Además de excelente servicio de Itoco, nos está atender tu llamada y mensaje. Nos está paquetando mercancía con dedicación y tesoro para vos na tempo, tena bocas. Así na bonoting no di sali den aguacero con frio. Di Rotterdam pa Den Haag, Antwerpen te Limburg, Enschede, Groningen, Itoco ta entrega turca minda. El sabor de nos isla nan ABC y Isla Riba den un clic tena bocas. Bo gusta así compra, ora botar na casa, PC y Itoco Tei. E tienda online cubo por confiar. Wil je ook tijdens de Vroegboekenweek voor een fotoshoot met 10 foto's vanaf $55,99? Dat kan in onze studio in Roosendaal. Of thuis verzorgen bij Beter in Beeld door Studio Randy Design. U kunt ons QR-code scannen voor een online boeking. Bel ons 06 41 90 51 68. Ik zie je zo. Jonathan, boa noite, boa noite, boa noite. Para mim é um imenso prazer de estar junto com você, sei que você está na casa. Então, vamos começar. Weer como se vira frio. Dus, laga-nos. Sinta douche na casa. Den caliente. Então, assim, nos vamos fazer programa mais informativo, educativo. A noite, den Pica talk show. Prometo a mi trece mi invitado nang dilanti mi quer a dedicar par de palavra na nos amiga estima Yvette Seintje. Yvette Surumang Homber Danilo Seintje avaiese su mission aqui. A worden cumpli. Dus toen partida vervelo. Pero ja, nos tour ribondia, nos tambe lota na beurt. Yvette, mi quiere desejar di corazón. Hopi forza, paz profundo, tanto pa familia, na bosan familia, Hinter y Danilo tambe. Y viaje más gecondoleerd. Anto spera dinge tempo, vervelo aqui. Papa Dios dona vos dan forza pa asina sigi vai dilanti. Ja? Yvette, un brasa más fuerte, pabo. Ok? Láganos bansigi. Shonang minosa Kiko está pasando Facebook, pero Facebook no está poniendo nombre nang di seguidores nang di pica, pero nanda pone, pone Facebook user. Dus misa Facebook está bezig con algo otro. Minosa, que me mita benieuwd. Dus bawak Kiko está bezig con Facebook. Zie, welkom vanuit Stichting Okan naar alle kijkers vanavond in Nederland en op alle 6 eilanden. En dus aquí de redacteur Okan. Yes. Shonang awe noche nos ting un par invitado, 3. Nos ting Lionel Martijn, nos ting Rutmila Cecilia,
Opiniendo lo conoce Rutmila Cecilia y también Lionel Martijn. Anto Sulaika Lucas. Para un placer de ting Sulaika avenochi. Den programa te promebia Kusulaika te den pika pika. Anto ora amiga comprende Kiko Sulaika tahasi. I like it. Yes! We gaan plukken, mensen. Maar dan aan de bisa na Holandese. Bam piki. Bam pabai. Sigur, sigur. Ja? E a trove pa Rutmila. Laga Rutmila. Ora Rutmila subi. Ato nostra van sigi papia. Erover. Dan gaan we commissar con Lionel. Bonoci, Lionel. Rutmila. Waarom ik cambia e cosa assim aqui. Antonos ting Sulaika. Yes. Yes. Ana Bonoci, Rita Team Bonoci, ABC Island. Aqui tá com Ana. Cara. Tá Ana eigenlijk Yama, pero su nome tá Alf. Sì. Ja, que mi non sa aqui o que tá passando com Facebook, pero ja, Facebook de laatste ting não tá bezig tá. Sorry, ajustando un que otro. Dus porta is aqui também um dinam. Dus bawak. Sim, bonoche, Lionel, welkom. Sulaika pa promebia. Welkom de Pika Pika. Rutmila, abo sempre cabeça. No you, met die meer die camera. Anto wake bo hoor aqui. Mi no poker e cosa aqui. Casi 30 câmera. Chuchei! Tá conosco se sei. Dus, boa noite, Rutmila. Welkom. Mira, tu costume promevia. Sigur, Rutmila. Quanto abbiamo visto Rutmila per bini, den pika anto Rutmila e persona che organizza zorg cocoon, cuida, zorg, informar. Educar nos gente grande nang, nos senhora nang, ato sempre mike para Rutmila abini den pika Rutmila, amigo camera, no eu me di medo, me di vrees, ato awe te grandia, Rutmila, welkom di verdad, di verdad. Sì, a noche nos de een papia over die. Ja, turcosta draai rond die mundo. Sen e mais sen. Sigur. Turcosta sen. Anto, último tempo nang, hopi di nos gente nang, nos gente nang so, pero tur gente aqui in Europa, rond het mundo, tem problema financiero. Pero agora aqui me compreende. Die stichting OCAN nante bezig met een plan van aanpak. En to mi quiero commissar prome con Lionel puntrando Kiko stichting OCAN te para P. Dank je per oportunidade. Conhecer o programa. E me publica outro ano opens em 40 anos. Sim. Dus quanto tempo nós estamos vendo nossa comunidade e sabe a nossa comunidade. Lionel, bo audio ting echo. Mite kere mi obo sali anto bole drenta back. Bom? É echo ainda? Sim, é echo. Então, mi saco ora bo drenta sali é suppose que é echo tabai. Sim, это klinkt dubbel. Sigur. Rutmila. Intussen tijd, Rutmila. Kijk wat de functie bouw die stichting ook kan. Pas ja, wat een zorg kon kaba. Dus kijk wat de functie of kijk wat de plan is nang bouw die alle die stichting ook kan. Tomiting Anya.
betrokken aankoken. Antofi, bosmil, of dus algo assim. Nós estamos a seguro. Meeting echt op zona. Sim, você está bem. Sim. Zal ik het nog een keer vertellen? Mita betrokken op dos dias. Não, esta bolha vai bem. Não, botar me digo dentro sali. Ok. Bom? Sim, Sulaika. Sim. Sulaika, welkom bij mas. Quem tu Sulaika? Lucas. Sulaika, Lucas. Meu Hopi bom. Esta ayuda Hopi. Tío, esta lumidade com sumes. Ui. Pero sé que tem cambio de vela, Sim. Sé que tem só com cambio de vela, Anto di beroep minister nem nos para. No, botar metin ergo você aqui comida behasi, shona no tu mamina malu, mita bei sali completamente, atu mita manda bosnan un nieuwe link. Bom, atu mita bei wakke ore kiko Facebook te behasi. Bom, shona, no skit, bes nos te back. Okay.